murakoze cyane. Muribuka ko duheruka gukata ikote turi gukata icyo bita centrage. None tugeze ku gipande cy'inyuma, uko bakata igipande cy'inyuma ku ikoti. Igipande cy'inyuma mukitegereze, dore ngicyo, mukitegereze neza, mukirebe guhera hejuru kugera hasi no kuri pasure. Mbo okay, twagiye noneho tugiye gukata igipande cy'inyuma cy'ikote risatuye rimwe. Ino muribuka ko twakase turi kubanza twaringanyiza hano hasi. Ubwo mwitegereze neza uko tugiye gukata igipande cy'inyuma, mukitegereze neza, turagikase n'umukasi wacu, basi mwiza utyaye udafite ikibazo cyose. Aka rero tugakuramo akakaba imfabusa ugashira ku ruhande, ariko ntabwo kajya kari imfabusa, ko ari kwifashisha uri kudoda. Twabonye ko ikote rigira amaha atatu, amaha y'imbere, amaha ya centrage n'amaha y'inyuma. Iyo umaze gukuraho n'agatambaro ukata amaha y'inyuma. Ubu tugiye gukata amaha y'inyuma, turayakase muyitegereze neza. Aya ni amaha y'inyuma. Uru ni urutugu tugiye gukata ikote, ni urutugu rw'inyuma. Murwitegereze neza cyane. Iyo uragiye gukata urutugu rw'inyuma, bigusaba kugira ngo ukate ijosi ry'inyuma. Ijosi ry'inyuma urarikata neza witonze, witonze, udategwa, ukora ibyo uzi nka mwarimu. Iyo urangije gukata ijosi ry'inyuma, ntago uba urangije gukata ikoti ryose. Ubwo tugiye gushaka tuba turimo kuringaniza kugira ngo ibintu bigende neza. Tugiye gukata inyuma kuri pasure cyangwa pasura y'inyuma. Hano urakata neza uharinganije, ukaharinganiza, warangiza ugakata ushaka aho mu mugongo, ugakata mu mugongo w'ikoti, ugakata neza witonze, witonze. Noneho iyo umuntu abaye munini, iyi pasure twabonye ko iba ifite 1.5 n'irobo. Iyo rero umuntu ari munini, urongera ugafata agatambaro kandi twavuze ngo ntabwo imfabusa, ntabwo gapfa ubusa, uragafata ugakungaho, ukongeraho kugira ngo pasure y'inyuma yuzure. Karinganiza rero nayo, warangiza bagaconga neza, bagaconga neza cyane. Wamara kugaconga ubiringanyije byose byegeranye, ubiringanije ngo bikoze iki? Noneho ugapima 1.5 n'irobo, upima kabiri, noneho igice cyangwa se iryo robo rikagendera mu mubaziro cyangwa mu rudodero. Noneho ushiraho ico ingwa kugira ngo ingwa igaragaze imbere n'inyuma. Ubundi ubu businyi aho uzabusanga ku mwenda wari wose wabugaragaza ko muno ari munda umwenda. Murakoze cyane kubakurikiranye isomo cyo gukata ikoti. Naho ubutaha turi gukata amaboko y'ikoti. Mane barinde kandi bahereze umugisha mu gukurikirana isomo ry'ikoti. Igipande cy'ikoti dore ngibyo turabirangije. Iki ni igipande cy'inyuma turangirijeho, iyi centrage dukurikijeho, iki ni igipande cy'imbere. Ubwo muri make ikote rigira ibipande bitandatu. Hari ibipande bitatu byo mu ruhande rumwe,
ibindi bipande bitatu byo mu rundi ruhande bikaba ibipande bitandatu, inyuma haba hariyo bibiri, centrage ziba ari ebyiri, n'imbere biba ari bibiri. Murakoze cyane.